Добрый вечер, паважаныя сябры. Добры вечар, паважаныя сябры. Сёння 8 сакавіка. Вельмі добрае свята. Віншую ўсіх жанчын з гэтым цудоўным святам вясны. Жадаю вам усяго самага найлепшага, перадусім любові, кахання, любові блізкіх. Ось шкада, што у гэты дзень святочны не ўсе жанчыны э, атрымаюць кветкі, атрымаюць цяпло сваіх родных і блізкіх. Вось таму што у нашай краіне Аляксандр Рыгорыч, які захапіў уладу ужо даўно, які дэкларуе сябе альфа-самцом, кідае жанчын за краты за сумленнасць, за шчырасць, за тое, што яны маюць сваю кропку гледжання. Я жадаю вам, паважаныя жанчыны, перажыць гэта ўсё. Гэта страшна, я проста не магу сябе ўявіць. Мужчыне за кратамі цяжка, а жанчыне гэта пагатоў цяжка. Добрый дзень, я зашел у чат. Сябры, скажите, калі ласка, як мяне чуваць? Должно быть чуваць добра. Вітольд, вітаю. Василина, вітаю. American Truck Business. Дмитро, это ты? Так, это была у нас музыка вступительная, так заўсёды. Напишите, калі ласка, як мяне чутно, каб я не хваляваўся, таму што блонды. Учора у меня были блонды, сёння блонды. Ніхто не хоча пісаць. Чаму? Чаму? 28 гледачоў глядзіць, і ніхто не хоча напісаць, як мяне чутно. Ну што ж, ну калі так, добрага, Уладзімир, добрага. Ну сёння хоць вы не будзеце пісаць пра то, як знішчыць. І чаму я не знішчаю лукашэнкаўскіх бандытаў. Так, ну што ж тады, паважаныя сябры, паедзем і пачнем з чарговага гуманнага памілавання Аляксандра нашага Рыгоравіча, якое ён прывязаў до 8 сакавіка. На мінулым тыдні ён выпусціў на волю 18 чалавек, з іх 15 палітвязні, сярод вызваленых 11 жанчын, 6 з дзецьмі, 1 цяжарная, а 1 была асуджана, калі ёй было яшчэ 16 гадоў. Вось, дамскі угоднік вырашыў у год беларускай жанчыны, як гэта кранальна гучыць, да, і фантасмагарычна, да, у Беларусі дзень беларускай жанчыны. Мы же цудоўна ўсе ведаем, хто такі гуманіст Лукашенко. Ну і калі, можа, хтосьці там з ябацік, якія любяць прыбегаць у чат і ставіць расійскія сцягі у каментарах, которые я безлітасна выдаляю, яны о, конечно, это акт гуманізма, бацька наш мае большое сэрца. Ну, вы ж ведаеце, што гэта не так. Вось Лукашенко і гуманізм гэта процілеглыя рэчы. Вось проста спадар Рыгоравіч вырашыў перад новай часткай перамоваў са Злучанымі Штатамі Амерыкі
адпрацаваць пазітыўны фончык і паслаць такім чынам сігнал Вашынгтону, типа, ну, боже мой, бачце, свята, все, і мы пад свята падвязваем вызваленне. Вось. Выпраўляецца трэба, бо апошнімі днямі у яго, скажем так, было не ўсё вельмі добра, даже можна сказаць, недобра. У лютым пасля хатняй хіміі памерла палітзняволеная Анна Панкова, у якой застаўся 18гадовы сын, ёй і яе блізкім сабалезнавання. Потым што яшчэ было адмоўнага? Лукашенко не паляцеў у Вашынгтон. Думаю, што была ў яго прычына, баіцца. Вось. А амерыканцы Рыжанкову не выдалі візу. Вось. Ну і яшчэ Мінск вельмі асцярожна падтрымаў Іран пасля удараў Ізраіля і ЗША. Я думаю, што Лукашенко сам вельмі перажывае і думае, хто будзе наступны у гэтым спіску візіта Трампа па дыктатарскаму клубу. Вось. Ну і паколькі не заладзілася з пазітыўчыкам, то бок з навінамі з нармалёвымі, Лукашенко вырашыў зрабіць такі пазіціўчык. 18 памілаванняў. Можна параўнаць, што ў снежні было 123. Вось, але ў снежні гэта былі прамыя дамоўленасці з амерыканцамі. Вось. І вельмі, я не ведаю, як для каго, добры факт, добрая абставіна, што памілаваныя ў гэтай партыі, яны застаюцца ўсе ў Беларусі. Вось, не высылаюцца за мяжу, як было ў папярэдніх здзелках. Вось. Ну, я думаю, што для кагосьці гэта мусіць і вельмі добра, што не трэба будзе шукаць сябе ў новай краіне. Вось. І ўжо з'явілася рэакцыя Коула у твиттары, у іксе. Дзякуй, прэзідэнт Лукашенка. Трамп даручыў мне вызваліць усіх палітвязняў. Ну, дай бог, чтобы усі нашы палітвязні, усі нашы жанчыны выйшлі з гэтых страшных мест, якія, ну, насамрэч вельмі страшныя. Вось. Сябры, хачу звярнуць вашу ўвагу, што Лукашенко ні разу не дазволіў сябе рыкнуць нешта супраць, нешта адмоўнае супраць Трампа ў ягоны бок. Ён нават падкрэсліў, памятаеце, што нобелеўскую прэмію далі не таму чалавеку, што яе заслужыў Трамп. Вось. І я думаю, што як вопытны палітык ён паступае здрава, у адрозненне ад нашых палітыкаў, якія бэсцілі Трампа. Памятаеце, целая такая была хваля, да, которые бэсцілі Наўроцкага, а потым лезлі да яго на рождественскі прыём. Вось. Ну і, шаноўныя палітыкі, вучыцеся у таварыша Лукашенка, да, безлітаснага звера, які катуе нацыю, але который ведае, як сябе паводзіць з Трампам. І вось зараз ён такімі маленькімі крокамі спрабуе зняць частку санкцый, атрымаць хаця б нейкія паблажкі. Ну, але пакуль у краіне больш за 1140 палітвязняў з годнай весны, а насамрэч іх значна больш, таму што не все зафіксаваны. Вот. Эканоміка сядзіць на расійскай ігле. Ну, нічога такога зрабіць фундаментальнага Лукашенко не можа з гэтымі здзелкамі. І таксама мне вельмі не хочацца гэтага казаць, што памілаванне гэта не перамога апазіцыі. На жаль, палітыка внешняя дэмсілаў полностью завалена за гэтыя 6 год. Вось. Ну, а Лукашенко проста хоча купіць себе крыху часу, каб застацца ва ўладзе яшчэ там на некалькі, таму што ён разумее, што рукі возмездзя, рукі справядлівай кары цягнуцца ўсё бліжэй і бліжэй. Ён хацеў бы, канешне, уже лепш
памерці ў сваём ложку у атачэнні сваіх дзяцей, чым паехаць у турму, як гэта здарылася з прэзідэнтам Венесуэлы і як гэта здарылася, напрыклад, з аяталой, которага да і не толькі з ім, там цэлую ну, там же шмат народу знішчылі ракетамі. Вось. Ну, я думаю, што такія паводзіны хітрага звера Лукашэнка, яны цалкам памогуць яму дасягнуць сваіх мэтаў. Цішыню купіць заходніх СМі і крышачку часу для сябе. Ну і яшчэ, паважанае спадарства, яшчэ адна навіна. Яна тычыцца яна газу. Падаражэў газ. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання Беларусі падняло цэны на газ для бізнесу на 16-20% па прычыне курса нібыта курса беларускага рубля. Типа беларускі рубль вырас у дачыненні да расейскага, вось і ў выніку газ падаражаў на такі адсотак, это 70-136 рублёў. Вось у эканоміцы Лукашенка рынок працуе проста, мы все гэта ведаем, гэта было і да 2020 года. Міністэрства вырашае, усе плацяць, канкурэнцыі няма. Асноўны пастаўшчык газа адзін Газпром. Шосты год Беларусь знаходзіцца пад заходнімі санкцыямі праз масавыя рэпрэсіі. Вось. Ну і каб насельніцтва не бачыла рэзкага росту тарыфаў, рахунак, як заўсёды, проста пераклалі на бізнес, а бізнес усё пераклаў на плечы народа. Вось. І гэта ўсё выліваецца ў падвышак цэны на тавары. Фармальна тарыфы нібыта замарожаныя, вось, ну, але беларусы ўсё роўна будуць са сваёй кішэні плаціць і за агуркі, памідоры летам, таму што цяпліцы грэюцца газам, а не лозунгамі. Бізнес таксама перакладае новыя рахункі на газ на тавары і паслугі. Ну і школы, бальніцы, ўсё гэта как снежны ком навальваецца. Ну і вынік, што клопат пра народ абарачваецца, як заўсёды, ростам цэн. Ну, сябры, гэта ў нас ідзе вельмі даўно і нічога тут неабычайнага няма дзіўнага. Пачытаем каментары. Так, ох ты, так, уже подошло людей. Великий дзякуй, 53 человека. Паважаныя дамы, віншую всех с праздником весны. Віншую чутна добра, квадратик больш, калі можна. Ну, сябры, я пробую, бачыце, пробую я новые тэхналогіі. Целый день сегодня вось занимался, рыхтаваў гэтыя новости. Оксана, с праздником весны тебе, Василина таксама. Так, Кисляк, не подлизывайся. Так, это Василина, так, спасибо так за поздравление. Людмила, вас таксама со святом. Оксана, дзякуй за донат. Дзякуй за донат. Не будет Трамп, Витольд, не будет Трамп трогать Усатого. Сейчас цены на топливо в Европе взлетят, и она будет более сговорчивой. Тут санкции кое-какие снимут, и пойдет бизнес дальше. Ну, магчыма. У данным выпадку памілаванне праз злуя гэта параза офіса і гэтага ўсяго шапіто. Ну, как бы да, праца ніякая ў гэтым накірунку не велась. Ось людзі займаліся сабой увесь час. Вот. І таму ну, мы самі бачым, што праз 5 год чамусьці знік экран, сорі. Ага. Праз 5 год, значит, Трамп позвонил Лукашенко и сказал: Hello, Mr. President, I love you. Ну, понятно, да, что
А потом уже калі Трамп стаў, не пытаючыся ні ў каго, ні ў Европы, ні там тым больш у дэмсілаў вызваляць палітвязняў, просто как там у Маяковского походя, да, между дел. Тут никто нічога не мог зарабіць. Вось, так что да, цены растут, зарплата 1200. Мгм. Так, ну што, паважаныя сябры, двигаемся далей. І зараз, наша 2 Лукашенко злых на заставке, да, нарысаваў мне штучны інтэлект. І зараз, прагаворым пра тэму, пра якую я ўжо, даўно, шчыра кажучы, думаў, што не буду яе паднімаць. Но, ведаеце, захожу я, значит, о, это все время было с этими челами, я все это с вами разговаривал, ёкарный бабай. Так, сейчас, секундочку, тогда я их уберу. Газ удалить. Так, захожу я час от часу у Facebook, вось, і чытаю спадара, Мацкевіча, ну, таму што, ну, прывык, как бы мне і там і раней падабалася чытаць, асабліва пакуль ён, як любяць казаць, не стаў, таксічным, да. Вось, і, блін, ну, потым я перастаў яго чытаць, і вось уже гэты пост, мне падкінуў Facebook, дзе ён кажа, што вось будзе там нейкі семінар, дзе ён там будзе прынимаць там нейкі ўдзел. Вось, я, значыць, зашёл у каментары, і мяне там ажно, падкінула да столі. Ну, зараз я вам пакажу, што, якія там, як паводзіць сябе спадар, Владимир у сеціве, да. Ему написали, бачыце, нехта Сергей Катковец написал, что, ну, как там, это грант ці гэта ради науки. Ну, как бы, ну, казалось бы, да, ну, простое пытанне, да. Ну, магчыма, там дзесьці там з падкавыркай, ну, я не ведаю, да. Вось. Ну, на жаль, філосаф здзівіл мяне не глыбінёй мыслі там і арыгінальнасцю думак, а ўзроўнем чалавечай рэакцыі на звычайнае пытанне. Блин, ну, абсалютна нармальнае пытанне для, грамадскага, праекта. Тым больш, што я не раз сказаў, што ў, грантах няма нічога ганебнага. Гранты ж выдаюцца і вучоным, і на тое, і на сёе, і на вельмі карысныя ініцыятывы, да. Проста што, нашыя, дэмсілы давялі гэта да, абсалюта абсурда, да. Калі няма ніякіх справаздач, калі вельмі шчыльная прастора, да, тут, то бок, мы ведаем, што гранты выдзяляюцца на беларуская, супольнасць, а іх, не можна нідзе знайсці, таму што няма справаздач, таму што кажуць, і адвакатаў сваіх выставляюць, да, кажуць, што ну, гэта донары даюць, і тоже вельмі цікава, што там нельга нічога скрасці. Так если нельга нічога скрасці, то чаму тады існуе такая арганізацыя, як Олаф, якая правярае мэтазгоднасць, якая правярае крадзежы грошаў. Ну, і плюс даже тут яшчэ самае галоўнае пытанне, типа, ну, гранты-то бываюць разныя і на розныя выдаюцца, і мне б, напрыклад, было б цікава ведаць, хто, з'яўляецца донарам, Паўла Латушка. Ну, на каго ён адрабляе, хто з'яўляецца донарам, ну, напрыклад, Кавалевскага. Ну, хто гэта за чалавек? Адкуль ён увогуле ўзяўся? Вось. Так што нічога тут такога, акропнага няма. Вось. І вось, чалавек атрымлівае ад філосафа, гіганта мыслі, адца беларускай, дэмакрацыі, вось, атрымлівае абразы. Вось. І, напрыклад, зноў жа, напрыклад, што тады, вось ведаючы гэтую сітуэйшн, там же
яшчэ большая абраза. Я зараз вам покажу яшчэ большую абразу. Смотрите, ну вот, ну как так? Ну вот как к этому человеку идти на, эм, на это, блин, на семінар? Ну чаму ён там навучыць? Ну згадзіцеся, ну чаму ён там навучыць? Калі ты ведаеш, што ён такім чынам сябе паводзіць, не можа стрымаць свой гнеў, ну, как ён успрыняў, ну, это ж зноў жа паказчык, да, то бок, насколькі, грамадства, э, так ставіцца да грантаў дрэнна, да, што калі філосаф, которому 70 год, метадолаг, калі ён так вскіпае ад простага пытання і цалкам легітымнага пытання. Проста, ну, цікавостка. Нормальное пытанне. И это, я вам скажу, это даже, хужей, чым, і крынжовей, чым гераізм, што Святлана гераіня Ціхановская. І што цікава, да, што я, напрыклад, ніколі не сустракаўся з падобнымі выхадкамі ад прапагандыстаў Лукашэнкі. Ну, апроч Азаронкава, ён проста там, ну, без всаднік без галавы, да, ён выключэнне. Вот, ну, хаця, сябры, можа, я там недастаткова ў тэме, можа, вы бачылі, дзе там тур кагосьці бэсціл вот падобным чынам пісаў вось такія словы, да? Ну, паведаміце мне, но я думаю, што если б такое было, я б гэта заўважыў, потому што я ж пачытваю нашыя СМі. У нашых СМі б, наверно, гэта бы раздулі. А хаця не факт. Яны ж там, рэфарматары і рэфарматаркі перапісваюцца разам, з турам. Ну і, ну, як сябры, ну, в смысле, як роўная там. Вот. Я такога ні ад Гігіна не бачыў, ні ад мукавозчыка, ні ад тура. Вось. Ну і, на жаль. І да чаго я, гэта вяду, што культура, я кажу, хацеў гэта ўвогуле закрыць пытанне, ну не дае, не даюць, не даюць. Вось. Што чалавек, который павінен, вучыць думаць іншых, который з'яўляецца мысляром, вось, і павінен, ну, на мой погляд, можа, я памыляюся, ну, а што, гэта што? Ён жа з'яўляецца, ну, лідарам, общественных, лидером общественного мнения. Ну, конечно, да. Но он так себя, ну, как бы сам себя так декларует. Вось. А піша такую дичь, что, ну, просто как любой там, ну, вообще не буду даже параўноўваць. Вось. И, конечно, от человека, который там написал книги, который там открыл там летучий университет, но от него ж как бы ожидаешь другого уровня поводзін. Ну что, не так? И ввогуле от любой публічнай персоны, ну, ты ж чакаеш, что да, вот он такой, такой. Вось. Ну и, конечно же, плюс reputation. Ну, а у публічных людзей рэпутацыя складваецца не столькі з таго, што яны там, зрабілі раней, ну, а как они сёння себя поводят, что они сёння делают, да? Вот как это, у свой час, да, я вельмі добра ставіўся там да аднаго знакамітага анархіста, вельмі добра. Але калі ў публічнай прасторы з'явіліся гісторыі, якія выклікалі вельмі сур'ёзныя пытанні пра яго асабістыя паводзіны са школьніцай, маё ўспрыяцце гэтага чалавека змянілася. І гэта натуральна. Мне там ужо ўсё роўна, какой ён там змагар, там, как яго у соцсетках ягоныя сябры по клубу монашескому или по какому там, возвышают. И то, што ты зрабіў там з гэтай, школьніцай, ну, ну, для мяне гэта ўсё, перакрыжоўвае. Вось. Таму што важныя ж не толькі словы, важна ж уласныя дзеянні, уласна алгарытму паводзін. Вось. І тое самае, да, з гэтым жа анархістам. Спадар Уладзімір таксама сябе найлепшым чынам зарэкамендаваў. Калі, кейс, гэтага анархіста абмяркоўваўся ў публічнай прасторы, Уладзімир Мацкевіч спакойна з ім выхадзіў у эфіры і ніякіх пытанняў яму пра гэта не задаваў. Ну, проста не разгаварвалі, то што там у іх ведучы спрашивал, а гэта таксама як бы адна з форм, выражэння сваёй пазіцыі.
І хацеў бы яшчэ абмеркаваць, я лічу, што гэта вельмі важная, абставіна, калі, ну, все гэтую гісторыю ведалі, да, калі мяне чалавек у інтэрнэце паслаў спачатку, потом пажадаў мне, чтоб я там, меня інсульт разбіў, чтоб я там, памёр, короче, в своей моче, да. Вот, пажадаў мне гэта без усялякай дыскусіі, без усялякай правакацыі, без канфлікту. Мы знаёмыя не былі. Вось і, адна жанчына з Кіпра, значыць, абурылася такімі паводзінамі і напісала, грантадаўцу. Грантадаўцу, і прыйшоў ад яго адказ. Для мяне было вельмі важна, што я ўвогуле баяўся, ведаеце чаго? Я баяўся, што, ну, типа, мой крыўдзіцель успрыме гэта, што гэта я напісаў. Не, я на такое ўвогуле не пішу, і я ўжо казаў, што мне ўсё роўна ну, на асобаў. Мне не ўсё роўна на сістэму. Вось, і прыйшоў, значыць, адказ ад кіраўніцтва гэтай журналісцкай арганізацыі. Это ад Дру Селівана, так яго завут. Смотрим, значит, Дрю Селіван. Сябры, хто не ведае, я скажу, што гэта вельмі сур'ёзная арганізацыя. Гэта амерыканскі журналіст-расследавальнік, адзін з заснавальнікаў і кіраўнікоў сеткі расследавальнай журналістыцы ОЦСПР. Вось она тут по-ангельски я не буду чытаць, типа я ж там ват, сайз па-ангельскі, да. Вось гэта ОЦСПР это міжнародная арганізацыя журналістаў-расследавальнікаў, якая займаецца расследаваннем карупцыі, арганізаванай злачыннасці і фінансавых схем у розных краінах света. Вось. І што в этом письме мы бачым? Блин, я, наверное, не вставил ёкарный бабай, я не вставил там русскую версию. Но я думаю, что ее варто прочитать, паважаныя сябры. Вот просто вы видели, гэтае письмо маленькое, да? Я вам сейчас почитаю ответ. И чаму я гэта раблю? Таму что мы, как бы все кажам, дэмакратыя, гэта классно, смотрите, это человеколюбие, гэта забота о человеке, гэта соблюдение законов и как бы нравственных, и таких. Вот. А што атрымоўваецца насамрэч? То бок гэтая арганізацыя, она супрацоўнічае з нашымі, значит, расследавальнікамі. Вот. І атрымоўваецца, што яны ўсталі з імі ў одну позицию. То есть, читаю вам сейчас. Не хочет мне. Значит, смотрите, вот что полностью написано. Спасибо за ваше письмо. Мы обсудили этот вопрос с руководством Бюро Медиа. Они заверили нас, что выраженные взгляды не являются мнением Бюро Медиа. Бюро Медиа – это вот тот ресурс белорусский, представитель якога со мной вось так себе поводил. И не были опубликованы с аккаунтов организации. Они отражают исключительно мнение журналиста, который разместил их в своих личных аккаунтах и отражают продолжающуюся личную неприязнь между сторонами. Ну, на усялякі выпадак ніякай неприязни, варожасці у мяне да яго не было, я его просто не ведал. ОЦЦПР и Бюро Медиа обсудили надлежащее публичное представление мнений, и мы полностью согласны по этому вопросу и будем стремиться к тому, чтобы все журналисты придерживались этих стандартов. Ну вот она, демократия, сябры. То есть никакого няма ніякай няма ацэнкі, да, то есть чел там написал, как у нас в ментовке, да, пишут, писали до 2020 года отписки.
Никакой нет фразы элементарнай пра тое, што жадаць чалавеку інсульта, і смерці — гэта, недапушчальна, непрымальна для журналіста. Ніякага аналіза. Вось. Па-другое, уся логіка адказу сводзіцца да аднаго, што это асабістая пазіцыя журналіста, а не пазіцыя рэдакцыі. Ну, вы ваще, ну, представляете? Ни слова про прафесійную этыку, ні слова пра стандарты, ні слова пра тое, што такія паводзіны ўвогуле не павінны адбывацца ў дэмакратычнай, грамадстве. Панімаеце? І ў выніку атрымліваецца дзіўная рэч. Журналіст публічна дэгаманізуе чалавека, а кіраўніцтва арганізацыі, донара, да, проста кажа: гэта яго асабістая пазіцыя. Ну, вообще чётко, да? То есть он не просто человек, он мае статус. Ну, івогуле людзі маюць статус, да? Я кажу зараз там і тое самае тычыцца і Мацкевіча. Вось. І это не можа быць так успрымацца, што это может быць калі проста чалавек. Да, это яго асабістая пазіцыя, і ён не вельмі адэкватны, калі ён так сабе пазваляе у такім рэчышчы выражацца ў інтэрнэце. Ось. А то мы ўвесь час кажам пра новую Беларусь, пра новыя каштоўнасці нейкія, пра новыя стандарты. Какие, блин, стандарты? Калі людзі, которые сябе там называюць незалежнымі журналістамі, інтэлектуаламі, актывістамі, дазваляюць сябе вось так, што какую мы культуру будуем? Я просто тут вижу солидарность паміж американским расследовальником, этим Дрю Селіваном, который пакрывае другога расследавальніка. Ну і тут пытанне, а чым гэтая мадэль лепш за мадэль дыктатуры Лукашенко? Ну чым? Я таксама скажу, што я не бачыў, чтобы журналісты Лукашэнкі, чтоб яны падобным чынам сябе паводзілі у соцсетках, у фэйсбуках там ці яшчэ дзе. Вот. Ну, пра што тады ўвогуле далей казаць? Дарэчы, тое, што рэкламаваў спадар Уладзімір, так, вот што я не паставіла яе, ёлкі-палкі. Он, короче, рэкламаваў, ведаеце што? Сейчас я, может, затащу ее. Значит, будет одна падзея с 12 числа. Диковицкий, памятаете, той, который, значит, учинил разбирательство, что не пустили их, значит, да, понятно, я не сохранил. Вот бачите, сябры, спяшаўся и не сохранил. Может, сейчас у меня получится. Вот, нарыхтовали яны новый формат, значит, общения с людьми, типа, и вот сейчас я вам сохраню это и покажу. Ну, гэта цікавая рэч, там будет такой типа дискуссионный клуб, где белорусские политики будут, значит, разговаривать с а, между собой и искать решения, какими мы будем в новой Беларуси. Типа без обид, там, да, без ничего такого, все профессионально. Сейчас и там, короче, сярод іх спадар Павел Латушко, спадар Лябедзька. Сейчас я её вам покажу. Там только спадарыня это Светлана Мацкевич. Вот. Ну, как бы да. Думаю, што будзе вельмі цікава. Я абавязкова буду глядзець, і яны гэта пазіцыянуюць, што это будзе новая, значит, пляцоўка, там будет все чики-бабони. Вот она. Ось, паглядзіце. Касцюгова, Артём Брухан. Ну, на мой погляд, тут как бы лишний толькі Павел Усов. Ну, яго ўзялі, мусіць, для таго, каб вам пакажу, тут павінен быць яшчэ і час.
Вот 12 сакавіка, сябры, 16 па Варшаве, 17 па Вільня. Вось, лебедька там будет. А вы ўвогуле бачылі, как лебедька? Вот я ведаю, што Людміла Барайка ведае, як, лебедька, стасуецца. Пра што вот они будут? Я надеюсь, што яны, как, пачнецца гэтая іх, цырымонія, яны, можа, начнуць з таго, што давайце, зробім, культуру стасункаў, ну, перадусім. Таму што калі мы ідзем у новую Беларусь, так мусіць трэба неяк нам крышачку мяняцца. Вось, таму што мне на гэта вельмі, цікава было б глянуць на гэтую канферэнцыю, а можа яшчэ і папасці туды как-нибудь. Вось. Ну, там же, ну, я не думаю, что туда можно будет попасть. Там же у них фильтры фильтров стоят. Про фильтры мы крышечку пазней паразмаўляем. Э, зараз я пачытаю ваши каментары. Так, пачытаю зараз ваши каментары. Так, ну, сябры, як вообще эфир? Ну, я спадзяюся, что нормально. 78 зрителей. Так, хорошо. Так, дзякуй вам, что вы со мной. Яшчэ раз усіх жанчын віншую з 8 марта. Вось, так, ну, расписался уже Владимир, расписался. Мамаева, что Мамаева? Я вижу один минус Мацкевича. Он в возрасте, вряд ли готов брать оружие. Ну, блин. Вы читали книгу Хемингуэя «Прощай оружие»? Ну, я думаю, что ну, Мацкевич давно уже сказал «Прощай оружие». Ну и а где его взять? Где же его взять, это оружие? Такие, как Мацкевич, привыкли от прикормленных слушать, как они разумны, спрашивая его мнение по всякой фигне, слушать его чушь. А тут такой удар. Неудобные вопросы задают и правду про него рассказывают. Ведаеце, я думаю, что яго как бы позиция в гэтым плане, я с вами согласен, потому что ён там часто тусит в этих реформаторах, и у меня такое адчуванне, что ён хоча там быть, ну, как бы сваім. Но как бы справядлівасці ради трэба заўважыць, что дзе-нідзе ён піша, что так жартаваць нельга, но он понимает, что там как бы, ну, там реально, там такой чат, там, блин, ну, просто жахлівы. Э, ну і улічваючы тое, што гэта ціpa людзі рэфарматары, як яны сябе называюць рэфарматаркі, там вельмі шмат вядомых людзей, там нават і той же Брухан заходзе, ён там, напрыклад, часта не сядзіць, ну а такія аматары, заўзятары, которые там то яны там не пишут. Я вам кажу, там писали про гэтыя инсульты, вообще никто не останавливает, там типа непонятно, да, но это же как бы такой зашквар и кринж, когда ну, ты не говоришь: "Ну, подожди, чувак, ну, остановись, ты что гонишь, ты что робишь, дружище там, ну так же нельзя". Понятно, что там этот, Петрухин нам как бы враг идейный там, вот, но так же нельзя с кропкі гледжання агульначалавечых каштоўнасцей писать, чтоб он там крякнул от инсульта и там и в луже своей мочи помер. Не, и Маскевич такого таксама не сказал, типа не остановил. Ну, зашел, посмотрел, думает, не буду я там ничего писать. Вот. Не знаю. Вот. Так, ну что, Владимир расписался. Чушь, в какой стране мира такое реально? Так, это, наверное, не ко мне. Новую Беларусь яны не будуюць, яны прыслужніку рэжыму былых не бывае. Ну, как бы, я думаю, что домой никто из них не збирается. Вот. И, кстати же, Мацкевич, когда пришел, он говорил, сори, когда уже начал свою активную одиссею по эфирам, на Еврорадио, по-моему, он сказал: "Я знаю, что делать. Я знаю, как сделать координационную раду реальным инструментом выражения людской мысли, ну, народа, да, и что для гэтага рабіць". И ведаеце, я тогда еще его там пытался, там, ну, а вы как бы уверены, что вы, ну, как бы разобрались со всем? Ну, потому что вот сейчас же там яны эти выборы рыхтуюць. Ну, и мне вось реально, ну, блин, гэта немагчыма. Тое, што ён кажа, гэта немагчыма, і гэтага не будзе. Вось. І
Я не хачу быць такім давольным, типа: «Вось я табе казаў, да, што нічога не адбудзецца». Я думаю проста, што ён на той момант не разабраўся і не ведаю, дагэтуль разабраўся ён ці не. Можа, о, Васіліна, дзякуй за донат. Дзякуй за донат, Василина. Сергей, посмотри стрим народубельской показухи. Там Мацкевич воззверялся на женщин. О чем ваш вопрос? Отходите от темы, ответьте сами. Мацкевич очень эмоциональный. Но он прав во многом. Слухайте, я так само эмоциональный. Я очень эмоциональный. Но я себя увесь час стрымліваю, асабліва ў публічныя прасторы, і не дазваляю себе выказвацца, кагосьці абражаць. Ну, а если параўнаць, напрыклад, мяне з Мацкевічам, так, то вы ж самі падумайце, да, якая паміж намі розніца. Я маю увагу перавагу ў яго бок. Там заслужаны там філосаф, пенсіянер, там не знаю хто, барацьбіт, змагар, гігант мыслі. Ён тым больш павінен, так вы ну, блин, ну если он, э, себя дэкларуе лідарам меркаванняў, ён павінен этаму адпавядаць. А он дэкларуе, он же ўвесь час кажа: «Ну, мы філосафы, там, да, я знаю, што рабіць». Ну і гэта залежыць ад грамадства. Калі мы згаджаемся, што і слухаемся такога чалавека і дазваляем яму, я не толькі зараз пра яго кажу, рабіць падобныя рэчы, і гэта ж ніяк не абмяркоўваецца ні ў СМІ, нічога. СМІ не замешаюць, яны яго там далей завуць. Ну, блин, ну это реальный кринж. Это, ну реально, ну, это страшная вещь. То бок, получается, что то грамадство, которое мы будуем, это ну, все уже мы ведаем, да, это лукашизм номер два, только то у наших дымсіл нет такого силового кровавого бэкграунда. Отдай им волю, и все, и было б тое самае, а можа яшчэ горай. Невядома. Жизнь такая, я тоже не сдерж. Так, вітаю. Вітаю, ангел. Старому методологу треба. Ну, я не. Ну, блин. Ну, ему просто. Бля, ну, я, наприклад, не могу людей успрымаць, как бы, ну, по-сур'ёзнаму у таких ролях, да. Но я сур'ёзна не могу. Я не могу успрымаць там, ну, сур'ёзна Белпол. То, что я их как бы ведаю, да. И то, что Кабанов там кажа в своих эфирах, а и он же лицо Белпола. А вы послухайте вот на вот сегодня. Говно, какашки там. Ну, ребята, ну, и они там будут сказать нечто про безопасность, что там они на санкции что-то там влияют. Ну, может, они и влияют на санкции, но коли люди себя подобным чынам поводят и дозволяют себе такие словы и выказываться у чысці бок подобным чынам, ну, это такое, ну, как к ним ставиться, ну? Ну, как? Ну, как? Или их там клебедька там к тому же. Ну, просто какой ну, смешной чудак. Так. Усё, так, сляк. За деньги, да. Когда офис перестанет платить бабло, посмотрите, как они переобуются. Ну, я вот думаю, что мне вельмі падабаецца, как Трамп. Он этот сайт рубанул. Он понял, да, что это просто грошы падаткаплацельшчыкаў ляцяць у нейкую яму. Не ва ўсіх напрамках, я маю пад увагай, там же шмат праграм фінансуецца, і там экалогія, і то, і сёе. Но вось такое, што тычыцца медыа, политики, таких вот лебедек, вот этих, которые там ходят по всяким там сеймам, там, да, по дзяржструктурным гэтым офисам, то такое сабе. Так, наши настоящие белорусы сейчас на украинском фронте, да. Белпол — это позор, один Жигарь в качестве эксперта Лукашука чё стоит. Ну да, у его, не хочу яго как бы асабіста абмяркоўваць, но яму не хапае, вельмі моцна не хапае адукацыі, ведаў, лексікона, а на одном опломбе, ну, далеко не уедешь. Вось. Так, сябры, ну что, и раз уж мы заговорили про Белпол, хочу продолжить про Белпол. Хочу продолжить про Белпол. Значит, делал, я вчера про гэта казал у эфира с вирусом, да.
што глядзеў, эфір, у мінулыя выходныя, вельмі актывізіраваліся, Белпол. Я не ведаю, з чым гэта звязана, то ли з выбарамі ў каардынацыйную раду, то ли там што, то ли там ім грант далі. Ну, хаця Кабанов сказаў, што грант яму далі не на Белпол. Вось, і, кароче, сидит, значит, Матвей с Белпола и Кабанов, который там типа пресс-секретарь, 2 бывших, милиционера, да, вот, і рассуждаюць аб дэмакратыі. Менавіта аб тым, ці варта, пускаць у незалежныя СМі на гэтыя пляцоўкі людзей, якія не падзяляюць іх поглядаў. Ну, я так разумею, поглядаў у тых, да, Сашы і Матвея. Ось. І якія людзі, па іх меркаванню, прасоўваюць, лукашэнкаўскія, наратывы. Ну, як яны думаюць. Зараз я вам ставлю відос, сябры. Известный персонаж сказал, а я с режимом, говорит, не борюсь. Ну, так вот и в ответ, зачем его куда-то звать, приглашать, особенно в демократические СМИ, которые работают на то, чтобы продвигать идеалы демократии, свободы слова, прав человека в нашей стране, где режим, естественно, уничтожает все это. Ну, если ты с ним не борешься, ну тогда зачем тебе ходить в демократические СМИ, там, мелькать это, находиться в том числе в демократических структурах, зачем? Вось, я так, думаю, што было чутно. Вось какая тут, прагучала цікавая фраза, што калі чалавек не змагаецца з рэжымам, то, я так разумею, што яны казалі пра жанчыну, да? Што яму тады няма чаго рабіць у дэмакратычных СМі, няма чаго туды прыходзіць, а што ён скажа? Ён жа не змагае, вот мы-то змагаемся. Ну, мне вось цікава, як, напрыклад, э, той же вот эти 2 человека, да, змагаюцца з рэжымам. Как? То, што яны, фамілію Лукашенка пішуць з маленькай літары, или то, што яны, здымаюць гэтыя фільмы? Таму што, напрыклад, я не кажу, што яны нічога не робяць, я не хачу умаляць нічую працу, так? Но, якія вынікі? Вынікі, гэта нельга, пра гэта нельга гаварыць, там, мы падставім людзей. Ну, так так все кажуць, типа: «О, я тоже шмат чаго зрабіў, толькі, ну, я не магу казаць, таму што, ну, там людзі пацерпяць, да, там, или там данные там уцякуць». Ну, блин, ну, смешно, да, потому что, э я шчыра кажу, я не ведаю. То есть мы все ведаем, што Лукашенко, бандыт, мы все гэта ведаем. То, што ён украл страну у нас, украл яе рэсурсы, украл яе заводы, параходы. Мы все гэта ведаем. А таго, што яны гэта робяць, здымаюць пра гэта фільме. Па-першае, за фільмы ім плацяць, як сказаў, Матвей у нейкім там інтэрв'ю. Ну, чаму не здымаць, калі б, я б таксама, если б мне платілі, я б здымал бы фільмы кожны дзень, понимаете? Вось. Так што, якая гэта барацьба? Вось. І атрымоўваецца, што крытэрый, допуску на гэтыя СМі, у гэта гаспадарства не аргументы, не факты, не кампетэнцыя чалавека, а пазіцыя. І калі гэта пазіцыя з іхняй не саўпадае, ну так гэта ж ужо тады не пра свабоду і слова ўвогуле тады размова ідзе. Гэта проста фільтр. А што былых міліцыянтаў, ну, вот у дадзеным выпадку упаўнаважыў быць, фильтрамі такімі, да, которые людзей там, ты тут дзеля там, ты не, ты такой. Там, яшчэ, ну, там вельмі шмат яны размаўлялі, там был такі моцны паварот, што, Кабанаў кажа: «Вот когда будет парламент, когда будут, свободные выборы, нормальная демократическая система, вось тогда можно слухать всех. А сейчас типа против нас КДБ, вось, і з усіх бакоў, і всем слова даваць не трэба». Ну так, блин, так а где тут демократия? Блин, я вообще не понимаю. Там что, ён хоча сказать, что как только мы пераможам, яны так включат демократию? Так же не бывает. Демократия працуе да перамогі. Да перамогі, потому что дэмакрацыя гэта інструмент. Вось. Ну і дарэчы, на гэтым тыдні на мінулым, быў дзень міліцыі.
Ну, так что поздравляю, Белпол, Байсол, прафесійным празднікам. Сябры, на гэтым я адпрацаваў, сваю асноўную праграму. Вось то, што ў меня было запісана, мне вельмі, цікава, калі аксідант, дзякуй за данат, дзякуй за данат. Слухайте, мне вельмі цікава, напишите мне вось там, поставьте, не пишите, плюсики поставьте, ці вам падабаецца вось то, што я зараз раблю у таком выглядзе. Ось са студыі, там вось так, што я вставляю таким чынам, ці... Ой, еще оксидант, ух ты, ничего себе ты разошелся. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Напишите, поставьте, калі ласка, плюсики, калі вам, калі была раней, ці зараз, ці калі я з тэлефона вёл і пальцам тыкаў у тэлефон. Вось, меня таксама вельмі цікавіць гук. Ці произашлі змены. Сябры, мне гэта, ну насамрэч, для мяне гэта вельмі важна, таму што я вельмі стараюся, каб гэта ўсё было, ну, лепей, чтобы вам было на гэта прыемней глядзець. Ну, и чтобы вы с задовольнением приходили, ну, и мы тут с вами бавили час. Потому что мы сустракаемся ў любым выпадку, калі я нейкім чынам, ну, мы нейкім чынам тут збіраемся на гэтым канале, на гэтай пляцоўцы. Гэта значыцца, што мы, ну, патрэбны, наша суспольства патрэбна адно аднаму, хаця бы там можа паслухаць мяне альбо падзяліцца каментарамі. Гэта, ну, насамрэч, вельмі важна. Сейчас лучше, зараз лепш. Ну, дзякуй, дзякуй. Чувак на приколе мне не мешает. Так, ну окей, давайте почитаем комментары. Так, комментары. Правильно сказал Купрейчик. Ну, если Купрейчик правильно сказал, там, я вообще, вот они так говорят, что типа, э, я вот, ну реально, я просто как думаю, что там, где я сидел у тюряги, были менты, да, и тут они тоже, тут менты, и тоже типа за нами присматривают, типа, чтоб типа, чуваки, вы там от рук не отбились. Но я это так успрымаю. Ну вось, а то, что там Лукашенку в Гаагу, так это вообще понятно. Понятно. Вот, сябры, я вам шчыра скажу, что мне даже его не хочется ображать, понимаете? Но я вам шчыра кажу, не потому, что я ему даравал. Па-першае, мне гэта сышло, і я не бачу сэнсу. Понимаете? Я, ну, просто я не бачу сэнсу его каким-то чынам там, ну, принижать там или что. Ну, а сэнс які? Моя позиция по ему зразумелая. Вы бачыце, какая у меня майка. Вось, это мне подарили на тутаке. Я когда меў неасцярожнасць там быць, і вось мне падарыў хороший чалавек Сергей. Дзякуй ему. Падарыў 2 майкі, і то я не хачу іх так адзяваць, таму што, ну, я лічу, тады мне гэта было в кайф, а зараз, ну, які сэнс? Вось. Можа, таму што я састарыўся, як вы думаеце? Вось, і там думаю і мыслю по-другому. Так, Луку валить надо. Ну, понятно, что надо. Понятно, что надо. Но как? Володя, как? Ну как? Ну, это, блин, Трампу написать. Я вельмі спадзяюся, что, ну, наверное, нет. Но если бы он добрался до Беларуси, ну, опять же, даже если он и доберется до Беларуси и лупанет этого упыря, и что? Где, какие гарантии будут, что там, типа, мы придем? Там эти менты повыскакивают с военными, и все, и начнется там хунта, как в Латинской Америке будет, там Пиночет. Но что нет? Сергей, так мы можем сотрясать воздух и змагаться с режимом толку. Но я согласен, я ж не кажу, что, типа, ну, я ж не кажу, что я что-то могу реально такое зрабіць. Я то, што магу рэальна зрабіць, вось з вами размаўляць і людзям паказваць, што здзяйсняецца ў дэмсілах. Ну, вось што я магу. Ну, на жаль. Ну, сур'ёзна. Тым больш, што улічвайце, што я ж ну, таксама працую. Не то, што я хочу сказать, типа, я, ну, працую, поэтому я такой, типа, абы што гавару. Нет, я просто, я не ведаю, што мне казаць. А вы самі падумайце, чалавек знаходзіцца на чужой земле, не на сваёй почве. Раней у мяне была вообще реальная праца в плане, я приезжал до людей, им допомагал, сдымал их. А тут что? Что я приду к полякам, что мне про поляков снимать кино? Или про скидки?
в бедронке показывать вам удар по Лукашенко. Смотрите, типа, курица 5 злотых стоит килограмм там, да, или масло по 2 злотых. Вот, бля, купил 3 пачки по 2 злотых масла по полдоллара. 83%. Ну что, это мне вам рассказывать или что вам это будет интересно? А так мы как бы, ну, про димсилы, про политику. Кстати, Паук согласился со мной на интервью, в пятницу он будет. Хочу пригласить Павла Усова, чтобы он рассказал про это мероприятие, которое я вам сейчас зарекламировал. Оно будет в прямом эфире. И хотел бы у яго запытацца яшчэ з ним паговорыць пра выбары ў каардынацыйную раду, каб ён же политолог, каб ён распавёў. Ахаха, а как за столько лет эти двое с режимом боролись и какой результат их борьбы? Ну, бачыце, у меня таксама няма результату, но я, прынамсі, не, ну, я не ставлю себе там, что я таки змагар там с режимом, понимаете? Ну, сур'ёзна. Так, Владимир, так, Владимир Кисляк. За Лукой стоит Кремль. Чтобы его скинуть, нам нужна помощь извне. Сами мы ничего не сделаем, и не ведитесь на заголовки Лука Радио. Ну да, я вообще не вижу, как это, и вообще не представляю. Это как вот в Иране, да, или в этой Венесуэле, что там? Ну вот забрали они этого Мадуру, и что? Там те же люди и остались, только что по-другому будут себя вести с американцами. Все. И то же самое с Ираном. Им же тоже что они там сделают? Они просто знішчылі тых, з кім яны не будуць працаваць. Гэта 100% самых таких ярых. І все, а там прыйдуць новыя, и они будут с ними неяк там домаўляцца. Так, оксидант, еще, 2. Спасибо, дякую за донат. Так, у них не борьба, а возня вместе под видом борьбы. Один фильм про то, как Жигарь в Альфу проник, чего стоит. Навешали лапши про проникновение с скриншотами левых документов. Ну, я говорю, это нет, эта праца, она может как бы и, ну, может иметь место, да. Вот. Ну, как бы, ну, насколько она запатрабавана зараз? Ну, это ж мы увесь час будем узнавать, какой Лукашенко негодяй, какие эти менты негодяи. Все вот эти вот, да. Вось, і я вельмі как бы хачу, вельмі мару аб тым, чтобы справедливость восторжествовала, и чтобы те негодяи, которые нас били, убивали, которые мучают наших женщин в тюрьме, чтобы они ответили. Я бы вот этого бы очень хотел. Я хотел бы это увидеть. Я боюсь, что я до этого не доживу, но я бы очень хотел, чтобы они сидели. Я не говорю, что их надо применять до их гвалт некий физичный, да, но я бы хотел просто бачыць их на скамье подсудимых, как этих гитлеровских этих всех прыхвасней. Вось. Ну і калі нехта захоча ім адпомсціць, ну так, поняли, про что я кажу. Ну, я не буду супраць. Ну, в смысле, у душе. Потому что я разумею, те люди, которые прайшлі, те люди, чых жонак пасадзілі, ці мужы, ну, і у іх іх не задаволіць там справядлівы суд. Яны будуць лічыць, што гэтага будзе мала. Вось. Ну, а Павел Латушка, он же ввогуле, калі прадстаўляў на слуханнях документ, который касался, типа, как это называется, люстрации, да, так у него там везде фигурирует только Лукашенко. Только Лукашенко. Так, а я говорю, подождите, а чиновники, а менты, а почему только Лукашенко? Почему? Меня не Лукашенко посадил. Меня не Лукашенко следствие вел, не Лукашенко подделывал бумаги. Почему только Лукашенко? И вы понимаете, это очень важный момент, потому что э, он своих этих бывших друзей, с которыми он у Лукашенко служил, он их уводит в тень, в бок, чтобы они не пострадали. И пишут такие документы, принимают их координационная рада. Тогда еще, кстати, Мельникова была, подруга его. Разумеете? Вось. Что-то я, блин, ушел в бок, ёкарный бабай. Так, Сергей. А то, что вам ответили Дрю Салливан, ну так работает демократия. Про все и ни про чего, указывая вам, что со своего личного ресурса вам написал обычный человек, а не журналист. Нет, это, блин, тут не идет размова о журналист, ой, о человеках просто.
Калі б была размова чалавека, я б вообще пра гэта бы не казаў бы. Я кажу пра сістэму беспакаранасці, пра людзей, якія, носяць карону, ну, скажам, статус медыйных людзей, актывістаў, палітыкаў, што яны сябе дазваляюць у інтэрнэце. І ў гэтым выпадку чым яны лепей там за лукашыстаў, потому што лукашысты так не робяць. И этот Салливан, он должен был разобраться, поставить на вид и написать: "Блин, чувак, что он вообще творит? Как он тебе? Ты ж там типа дед, блин, ты скоро уже там реально крякнешь. И он так смел тебе написать, чтоб ты в своей моче умер от инсульта? Да он что? Да я с таким человеком вообще не працаваў бы больше ніколі. Я не хочу, чтобы грошы, которые выделяют там податкоплательщики Америки, шли на такого хера. Ты что? Ну я так разумею. Хотя бы, ладно, не так, но хотя бы, чтобы пришел ответ с анализом ситуации. Это не просто люди. Это я вам так мог написать. Там про своего, там, например, какого-нибудь родственника, который просто человек. Но это не повинно так працаваць. Так навошта что-то там мне, блядь, зачем мне такая новая Беларусь? Вы же понимаете, что они все это говно, они ж туда все это принесут. И это будет хуже, чем у Лукашенко. Вот когда такое тут, а что потом будет, когда, если, например, они победят, ну, типа, ну, они, потому что я-то не с ними. Я-то не с ними. Я против Лукашенко, но я против этих. И я просто вижу, что они творят. И вот они победят. И прикиньте, что будет. Если они уже зараз ведают, что такое беспакаранасць, если они зараз уже добра ведают, что такое жить на гранты и что не трэба ввогуле отдавать, не трэба париться. Просто бери там, копипости лукашенковскую белту и все, там ходи, пиши в комментариях все, что завгодна. Потому что, калі пишешь скарги на них, никто там, Белсат не отказывая, ничто не отказывая. Не, я с вами, Зміцер, не згодны. Да яго звярнуліся не як да чалавека, а як да кіраўніка, як да грантадаўцы. Так, Лука, главный на хате смотрящий. Философы и методологи, к кругу которых относятся и Владимир Мацкевич, работали в особой интеллектуальной традиции, мыследеятельностной методологии. Она сформировалась в СССР в 60-е, 80-е годы. Ну да, ну окей. У этих людей нет понятия репутации, а это серьезный недостаток. Таких к власти пускать опасно. Потому что вот Дмитрий объясняет, что у методологов, поэтому их стиль часто выглядел резким, категоричным в дискуссиях. Так, ну, Анжелику Мельнику, я не знаю, что с ней здарылось. Так, ну что, паважанае спадарства, вялікі дзякую вам за актыўнасць, вялікі дзякую вам за лайки. Калі вам не складана, паставьте яшчэ парушку лайков. 108 чалавек нас глядзіць. Вось, жанчыны, всех вас со святам. Васіліна, Аксана, Людмила Барейка. Я просто не ведаю, Жужук это жанчына ці не. Вось. Ну, всем мужикам крепкого здоровья, калі беражите своих других половинок, потому что жанчыны гэта цудоўныя істоты. И самое, что такое, что мне ў жанчынах падабаецца, это калі, напрыклад, калі развесяліш і калі жанчына ад твайго жарціка ці ад тваіх там паводзін усміхаецца, вось гэта такая самая для мяне такая вышэйшая ўзнагарода і самая такой прыемна, да, потому что калі жанчына улыбаецца, она раскрываецца, то бок бачна, якая яна па ўсмешке, бачна, якая яна. І калі ты жанчыну гэтую кахаеш, ты хочаш, каб яна часцей так рабіла, усміхалася, у яе глаза светятся і ўсё такое. Так что няхай у ваших жонак ваши жонкі, ваши подруги, ваши любимые часцей улыбаются и дараць вам свое тепло. Что там Дмитро Америка нес про штрафы, твиста и возвращение? Вообще не знаю. Вообще нет. Зміцер казаў, что если бы, например, Лукашенко зрабіў, и я со Змітром в гэтым плане згодны, заезжай в Беларусь, вот тебе будет штраф и все, и себе живи, больше себе не шапаем. Да, и это было цудоўна. Ну што, паважанае спадарства, на гэтым я буду з вами развітвацца. Не, сябры, я ж хацеў яшчэ заўтра, карацей, я іду да парикмахера. Хачу
показать эту парикмахерскую. Ну, не то, что прорекламовать. Я туда, короче, хожу туда, ну, там мяне без грошаў стрыгуць, да, і бараду робяць. І гэта там студэнты. Вось. Просто, ведаеце, мне тут недавно один паліцняволены кажа: ну, павёз я заказ типа за 6 злотых. Я да чаго гэта кажу? То падстрыжся каштуе ва Вроцлаве 80 злотых, а если комба з барадой, гэта 160. Вось. Ну, і если заказы там по 6, по 10 злотых бываюць такія не вельмі. Короче, мне цалкам акупаецца за 160 злотых, мне окупаецца как бы, ну, дзень можна, ну, не працаваць, таму што, ну, всё равно ж стрыгся же трэба. А яшчэ там гэты хлопец Александр Лемеш, яго фамілія, украінец, ён робіць курсы, ён там вось гэтых парикмахераў вучыць, і гэта каштуе 9000 злотых. Это 2000 еўра. Ну да, камусьці гэта дорага, но народ у яго пастаянна ёсць, гэта звычайна украінцы, ну, есть і беларусы, но как бы звычайна украінцы. Вось так. Ну і тады, сябры, жыве Беларусь, слава Украіне, Боже храні Амерыку, всех жанчын з празднікам, всем вам усяго самага найлепшага. Ён не з офіса, ён з двароў, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачыў і не адвярнуўся, значыць яшчэ не перамогся. Народны рэпарцёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпарцёр, пытанне людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой. Ціснули страхом і турмой. Але чим мацней стискали круг, тим гучней становився дух. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей не примусять мовчать ніколи. Хтось міняє слово і екран, але сутність не міняється з нами. Камера не дає, хто був і ким учора, і гэта не сховать новими ім'янами. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей нас не примусять мовчать ніколи. Сьогодні Петрухін, завтра кожний з нас. Покуль працює камера, правда живе у нас. Живе!